Sav sam ono... Malo me odozgo slike. Joj Radmila, šta si sa mnom učinila? Već mesecima slika Milana Stankovića nalazi se na naslovnim stranama pored Rade Manojlović i Momira Gajića. Ni kriv ni dužan, kako on tvrdi, našao se u ljubavnom trouglu o kome do sada nije mnogo govorio. Okidač za ovu priču bio je njegov novi singl Faktor rizika. Nakon što je novinarima i publici ovom pesmom osvežio sećanje na Radinu i njegovu vezu, gradom kruže priče da su se bivši ljubavnici pomirili. Ne, nismo zajedno. Faktor rizika, u obzir nisam uzeo. Naš novinar pokušao je da sazna da li su se Milan i Rada čuli i u 4 zida razgovarali o novonastaloj situaciji. Nećemo više o tim temama mnogo. Da, mislim da smo mnogo godina unazad o tome pričali. Na ovo pitanje ne želi da odgovori, ali možda ima želju da nam otkrije da li se čuo sa sada već bivšim Radinim dečkom Momirom Gajićem, u kome je izazvao ljubomoru nakon snimljene pesme posvećene upravo Radi. Ne javljam se na nepoznate brojeve. Kako smo mnogo detalja iz veze sa Radom saznali upravo u pesmi Faktor rizika, a kako sada o tome neće da govori, nadamo se da će istinu izneti na videlu u nekoj od narednih numera. S obzirom na to da pesmu Faktor rizika posvećuje Radi, zanimalo nas je da li u njegovom životu postoji neko kome poručuje ime moje. Ime moje, uf. Istu grešku sam ponavljao. Slabo, ja to ne... Previše je to... starinski izraz za nas koji smo u ovom ludom i brzom vremenu. Na goruće pitanja teško mu je da govori, ali primetili smo da mu nije teško da uživa na promociji koleginice Jelene Tomašević, pa smo ga ostavili u prijatnom društvu. Što ne znači da smo od odgovora odustali. Možda će mu u Crvenoj stolici najgledanijeg dečijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezdice biti lakše da govori o bivšoj ljubavi.